kashi yajat konka how Omuny'ishengyero-Nyakikongoro nagira ngo mu kutungura eby'obugisa omu ihanga tashimirire kuba amabana n'ebyana. Head teachers, they are not paid, yet they are scientists. So they focused on the teacher who teaches, not the supervisor. Not the supervisor. But we are raising those concerns. I think that's why some head teachers are resigning to become teachers. Yes. Bakuru b'abashomesa n'abashomesa ba primary abari kushomesa amashomo ga science beterire induru ngo cyaba kiri cyo kongera abasayansa nabo babongere. Gavumenti kateke munonga abashomesa na munonga abashomesa ba primary because science retandikira mu primary mbweni intera gavumenti umuranga ngo yabaneheza abashomesa ba gavumenti umushahara gwa miliyoni no kongerayo na abashomesa ba primary nabakuru mu muhango munonga umukorango w'abana bakumu secondary mbabine ikikwatena na science mbweni mbongisereza ari twatwihiri mwene ni abashomesa ba primary itute mu umuhimbo kandi twongera akasenta abo kuba it is a starting point wana uyombeka genje no gitandikira umusingi kandi umusingi gwa education mu Uganda is primary level. Nyakikongoro akwatanise n'abebembezi ba district ya Sheema basimira government abo kutekateka cyo kongera amano mu mashomo ga science mu mashomero ga primary. Abo ko hato kubasa kutandika enjiri ya okushomesa science ukajitandikira university okushomesa science ukakutandikira mu secondary school batabandiza hansi. Nikiragambira omuntu primary school omwana yakona nobu yakuza university nabaso kugirata kuguma konde. Amashomero 20 ga primary kandi aga government nogo gatungira obuhezi bwo koresa mu kushomesa amashomo ga science. Bwe none tusima kandi tuha aba ba headmaster abatware bebi kubikuma kandi bikabe byo mugasho tibyo kutomoka badangu bigumemu kwiyahone byo kwegesa abana. Hatebi umwana bire na hurro mutuma abantu bashomesa mutuma ngo pumping blood all parts of the body ukata kumanya n'umutuma nuguwa wakati abana batunga real objects abashomesa libijya kubashomesa yanashomesa mutuma yanashomesa kutu amanya nkaruse semuzakira kanaruzi umugasho gwazo gasha kwa maiko atwakire.